بسم الله الرحمن الرحيم. Gari wehao emihono ya usalama mahalani wakao ndo mjihundrao na mwambia ni ya ukaya asina hubaya mruwa uruma ukawa nzani umenye hajaruso yehenda na heri ngombo za shari washarie visa sola suluhu wonge hamba ukaya ikahende huwa hundu yabo masiadi masarumako arindeo itakadimude salamu tosa unsalime fungwa gori wambemi jumadi mumbambani na heta wondo munyukati ni na haluwana mnano huwa mtitifi jibao abonge wanzana tukufu handaninga mumtafadhalini video yinu muipartaje rondo mredi mfanya henna zofanya nobore video yinu iwaswili kwa shamlenje haukali mfumu linsembe ya la jumbe nilolo kali umbu mpakali parasa makamu ya hali sembe ya la jumbe lere makali umbu shale uzingara abonge director yinu wanzani watukufu riroshe wa shakar jone ama kabla nejaka tinjaho moni mwizo amjoma bani hadisi wakawe risala inunga mwibeho mnyezi mgajele iwasili mopulasini hayo risala inu ngamibesheyo mtukufu wa SGG wa daula Komora haze Jabira risala inu ngamibesheyo mheshimiwa wa Dr. Bandari Raze Jabira hadisi inu ngamibesheyo yekije ya heserse Biro National ya heserse Rahaze Jabira haukaya uloka ngulie mwekevu irumbide ule mvunza mbuda na mashashi ya husu mauzambwembwe nsuhamba ze Jabira abonge mimi nga mzambo ze Jabira sijwambwa karijaza mbaba jwa mondoti mjizi abonge hizo risala yinu nga mombo Mwenyezi Mungu iwaswili mopulasini hayo nga mrejezo risala yinu nga mombo Mwenyezi Mungu iwaswili mheshimiwa SGG wa daula Komoro iwaswili ye Biro National ya Parti Serse iwaswili hoji mlifu wahenna dhamana mwenzabiswara ni mwambeni ukaya na ringarilo ngamoneso obahano mro unuvuzi wao ni mwambeni ukaze mvura rasisi kazi na ukaza birasi basina muda munjibanu nganye juma udoishia ikundisha wandu wakutuzi wa wandu walohunu amahame wakutuzi wao rimwambia nukaga sina muda wanzo wa jenabida anajidia haruma lebavu la hamahame nando mruhunda hazi au yezi yarengezo kayezi iyo ngwibishio mji makhsus harimo mji wa mahame na makhsusu do mji wa mbeni abongezishia wiza zirongolwa alaikum salam tonto hajimba swali zenogozi nukazishiliwa amara ili rikalanti za nyambe waramba ukae kairiano ngodo mruza mbaze jajiri au kaze hija zukana mazahidi nane kanga mbazizi wao bohunda ndu wazamba
suala yinu ishamiri le fitina linu timwambia nukalende hata liwasuli daraja limiliwa niziwe zangu uzo mjusa nyumba haru mwensi ya mahame. Shanga ni mwambia nomba wanu ikaundu daraja ya hunde safara leo ya tsongeza na maruani ni mwambia nize habari zinu. Handa ninga mwatesheyo nga mjo walilienka doa muiso njoka utimize video hii. Abongo wahishimi wana wafumbu abanu. Tijomba mnyezi mguze nogonza babanu mtizirenge ala lejeri. Shamzirenge hafaliki ya hezi jao bezoro nao izoza tuso tipia. Sheizi jao ze tualilwa na izo ujanai. Nekaze nogonjwa kauzone savanu. Mheshimiwa SGG wa serikali ya Komoro, mahakama ya Komoro, Biro National ya Parti hojimlifu ikaze nogonjwa kauza babanu hotu kufuha mzirenge ala leger abonga ni mwambe nukaya hadisiyo nga myonelo mbiro melen watsina mza eza jirindi eza jiri mwana masobahu ndo ukaya tinulwa masembea shando wambi okaya rahaneja vumbu wa shekundi do mwambia ni ya ukaya wanoa rizaya warombadu warike watumba majimai arjoka jala mwela bahari ho hanza rabbal alamin na sisi zibanga kazi na uswanu uranzi ko ya johamba uka wanankarara wa kutuzi wa mahame wanu wanzo waritsamba zize ya mahame bawo ndumbabiza zirizatula mahunkuzi kao disa wanyenye manyo banu dizo rikafikiri limfitina la ulime bahi shaiza na asili leo na homba Mwenyezi Mungu ya wenjeze baraka uwenyuka sibabu ribirilihe ba kwa jarisa za nyanzozori renda tena ngarombo Mwenyezi Mungu arjumzili baraka arjumzili banu wakutuzi wa mahame wahima haunyenye manyo warende dakandaka umji wa mbeni heze ndimeza hawe kawa shindi wapangihe kundi shekundi isho shibalia amedi bondi di majuyu shibalia aliamini wa mzee Suleiman Dibwan shibalia mashababi wa mji wa Saliman shibalia wakaole zina lahe lintawa wa mji wa Selea Suriana baada yabo wapanga dossier wanrosheye wanone sokandizo wombeza madzi na walo mbeza madzi waheza nyonganga za nzozi wane wende wala wansimbe mnangama shamnyezi mgamba kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah yani sawa jo upati za mro wankodo rabbana laminangu tsojo uzima Suriana bapanga dossier itashiwa mazahidi wakawe mazahidi yao nusu yao wakaurindinda watawa wawaswili harumale jumba la mahakama wanziha dossier ya ukaya mimi Muhammadi baada bafanyishia konfli ya Salimani na Sada zahamahame
wanzi hamjarada yavo wapanga dosie yavo ya ukaya harumale bailo mimongo ni mwandu wakauliwani. Baada walengea tartibu warashiwara wahunde tartibu yahuniveshe yamne jibwe kwa jahunda mbaba hanu weshelea lebalaka salimani wahundu tartibu nanzia zovira wantia haruma dosie warenge watoto wahumji wa salimani wende wate ushahidi ukandi izoti ka haruma lebala salimani na sada. Abonge hizo vanu simwambia ni ukanyiwa na nkarara ramwazima ni mna popote wa Spidermani wakawe mna popote uo sema nuka Spidermani wala mruandabu ukangeri kari mwazima ni mna popote wa Simba huenda mjo mona huenda mjo na Simba ya kweli shati mwambanu kaya bwame dibondi rawe jolodo ulobani ha wawe hansi wo mwangoni wa urosha honda ni ha wado jangali ya wejokawe amedi bondi kutina zitozili shetso shedzima dawe wawe kuna ujijua ata mpaka ndo ufahahu au ka siuhambio kai emna kanga wagarudi ngo humpashia wala kajalingana nawe hota shonga hatsongeza bo shonga nasi ngo fikiringa we mru na raku jala ojwa yini amvyo wepasha yonzi mabwameti shango jaba tsuhambia unjila wanduni panga mzinga unrende nai nami nsimuhara baba mrila hankodo hale sheri sala inunjo kahivesha zejanibu na zifumba abanu eka kwa jarenga zindongo zinu ale mediati biidhnillah wazirenga waranti hauzifanyili ya ulemevu ngamono mbiromelen harumale bavula mahameli eza hesi sise mvuyu siwana wambeni nuswihara razitanziani nga sina muda hauzira karinabu wandu wanu nafasi warejeze dingoni abonge hizo dosie pangwa wende waremwayo boso juyu esaban shonga oshetwani awahadaya ndizo afikiri bangona mahakama yodonda wefunga ndubure nodonda werenda nduna ibure shari sala inunga mibo harimo mji wa Salimani ya mahama mimi ngamzambo horaji sebanu kakena ukirinke Muhammadi mumbeni ya mahame ndinje mji wa mahame nke mjeni ndwati paro jihade suala yi ndwati paro fikiringe na hao bayo hanyu hodo hatu abongeri sala inunga mwibesheyo baadhi za wandu wendo hadali harimo mji wa Salimani ya mahame mabenuka mvuko haukaye nsuya helebala sadana Salimani bado waze wa mji wa mbeni wa rumiza oshababukana risera oneka arjoshindari wabanzise riroha hularisi shaini ya mimi yansisa Salimani tindiyo atijofundi mahali Allahu rika wanduwane tijau rika wanduwane sirundi haresa Salimani bukao tsiduwaze mzee yari para hiyo rilada oni Salimani atijofundi mahali bokawe mzee mwenyile dalo hilo hendo lipuwa hawo yambo kanga bojeshi jao remamboka yangarjo wahiri fanyile dalo hilo ritimizile dalo hilo badara timizile dalo hilo rihabo parejunga rihao zatu ne jeshi ye biraye njia Salimani basi riha za tumbeni ezala wana dukaya tikaharu mwale bala Salimani na sada baada watahamba bahanu watahimba rongo hata webalewe sanyo mahakama bese hensi jo samoron bwame dibo wedaba nekari ngonzi yontise morot wedaba
wedaba gojewe we pambo ngofanya mzaha we pambo zahe hunroshea kujani bahati shesha Allahu Ta'ala mide uhambio shesha Allahu Ta'ala vehudi bwamedi bai kamgwa benze ngojona bwamedi abonge ngamrongozo baadhi ya mashababi ya mji wa Salimani ya Mahame tena ngamzambondo ina mrumme mi Salimani honsujo ya mrujo kahamba zala honsumjo ndobi umja Salimani ngojani buzinji hauka henna mjingo na siasa zinji shemma zababi wokao wendo swalitishiwa wende watu shahidi ya ukaya tikaharu mabala Salimani ibahati ya mundrani ndabo mwatwenda mwatao shahidi huu shanga ni mwabiyonu ukaya ina motonjo humjua harimwe baina hanyu ya katayari yende atu shahidi wa uka mimi tikaharu mabala hanyu basi wanze Rabbal Alamin moto wanruwa onga mjo wajua na onga mjo mlahani nkodo au kamni roshea kamjani Paris mwende nile fitina la hanyu kalijaswibu ukatima banukaya idarajaza nogozi nza honda mzasulisha mbaba hanu woka onga nyitayari mzamise mne jana mengoni mwana zijana wa mbeni banu ekati ndami mrajine shawabaha ambeho risala inu na benesi babu abonge muhishimiwa SGG wa Daula Komoro etu vumbwa Henry ijo mkinishoke sibabu zanogozi nziziye monti Bureau National ya parti serse ijo mkinishamke sibabu omronuzimi bili owaze wa Mahame ijo mkinishamke sibabu omronuzi mihera wejavuwa emana nguo makahoni na ndo umambanuka omjambeni unuo jamri wa mvunje na bokonti ni mvunje bokaba madajile abange ndo umambanuka rikambeni banu gasina muda wakutuzi wa Mahame wanu bimano kakarabado wakutuzi wa Mahame doana zijinru wao bokao wandisa wanruwa shashi wavuru omuhimu hao waparise idadi ya isabusha wanduwenji ili wazingarele fitina linu zanogozinu zikahone hamzaha homandoni zijazi wasule daraja inu ya ukaya wanzo waronesoka wahananga mazosi sawanu sina urantu vumbu wa Bwamedi amdininu hambioka unroshea sha inshallah ta'ala samita Bwamedi Suriana baada yabo rikana buda mwinji zaka ujirimbeni zijiri fikira zijazi badiliha hari mwandongo zinji kiasi ya ushababi uto hari makantite nchashi rimi ramba ukaya ngebidio ekati zinji nchashi hari haki za serikali za unjia hari miji zifanyishi hembeni baada umji wakawa balihaniha hari mwandongo zinji hula kampani ujahata bore le waukara nzi kabati kandida ya kaujo mjaharu makampani hunu le waukawa antaze voti wakahespero kabati rwa voti mbeni nusu ya mazababi relewana ukaya kerir tafadhali wananyasi relewo ane ukaya zila zibiri nai
sha hokarike karireswa voti abonga rimenya ndongozi nji haukazi ndongozi atwaliliwa hunuba zikesha habari sha honda haruma mashindano mau nusu ya turelewa ze fikira hizo ritsanganye masa sina baadhi ya wandu walohunu mjini no wanafiki wao wakutuzi walio abaha wahame wao baada wakaukua nsuli mbeni hutifanyishihe voti hata komsa owandu wahe parti walo bazima ikao ngwa warao kangwa jobe sengwa jonomewa no kwa twanza wanomewa hewa jo hunda babanu wakenzi wafanye tiri wanga mbeni hutira voti riwelewa ukaka karjara voti shosha baharawanika rikubaliana ukaya enazjoka ujiringa zjojiri shange bidoro nuwa na nyasi warikubalie batike hila rizie umtaravashoka mbeni batira voti riwane mbwana wame dibondi wetsi mengoni mwandu wakauzi hutajia mbeni hura voti dawe mne kundi wa haa rimiri voti za maraisi kaorika biemenase ukawandu wajouri fanyezu wajoka hanza wajoka fenjau ba mbeni hura voti zirewa yonsi tengo mbidi se voti zirewa yo haki ya kibinadamu ena mrenda tsungwa we akahanza mtsunguwe zirewa arenga umuhimu ze voti zirewa Suriana baada yabo omwangu wa heze voti harimu mjambeni neze kampanya baada ze voti za dunga yabo zibuli hani mabunjilio ze voti bali na bali zibuli haniha zinjia harimu ukanga zifanyishi hao emne kundiwa iwae SGG wa henda ula Komoro wafanya henna zofanya tujuru mbeni huke wiklo hau taitara shatiri wanga paske wale oka majorite hunu hatu mbeni do wajondaze nongozi sido fanyishie alor abo wakana percentage inji ya ukamna fitna mtito wa johu mtiaru mjambeni hunu zenongonga jo grave mana ngar jo shindwa wananyasi wa jo rishabashi mana wa jo kawe njana asi kwa msambeni tujuru ilibali hani surana baada bala umraha waoko jasuibu ze voti zibuli haniha zirewa ija hankadabili riwana mwana ya ufanya monano hata owaze wa mbeni hata yomba na hatu kanyamu mbeni kanda hu haruma kestu ya sirikali ho ka sirikali wanje wafanya babu njilio wafanya barongo hu wakanda hu zotsirongo za kaharuma tuamaya ukawa ze voti zobo za rewa biro nasionali waparao jimlifu hawa mahame ukawa kakarja kaminu kambeniga hujoro voti basi wajaneze mtosa za hao wafereshe wananyao waezio mjini ukashukuri yao bakarja kaminu kamjambeniga hujoro voti na waka unido kaya ikazi menyo mbeni banu abo zijomenyo mahala wasaga mahala hunda jini wajokopea zijomenyo alor walillahi alhamdu ze voti hizo beshari hundana na 00 sha yodena mna wananyasi kwa sojorelewa direct ukandizo warelewe ze voti zirewa bangabo fikira nyinro jine atwaliliwa ikawe kaka zijarewa unro jine do jo hundra victoire alors rihundra na nenafu hiyo ze voti zirewa hokaya wananyasi wenji warelewa fikira imashakaya zia voti zirewa keja kando siku wa basi shawa lillahi alhamdu mbeni wa mwango huo ubuha bazima no kengazija kamili yote ngo wakauzilinda abonga mwanzo nibeheza no ngondro mheshimiwa SGG wa serikali nane za jani bunazifumba ban ilimwelewe ukaya ngari tsongwao nangabo sari jo utsonge hane kari tsonge hangabo sari jo njaza mihono yemba biyontsumwa biyani na mintsite ngombida armwesu alai yodemano kao ya ankili ne sagesse do ukalili ya arifanye je system indini anto wananya emajinruma kutuzia mahamean batse ndobeo wele wa ukaya wahundu voti wanikiwa posto ngafanywa hazi kabatse mndu mbeni ya wajushila hawi ya wafanyilia wazirisha mfi uhanomewa kabatse mndu yatsumfereshea ngera akaujaribe nushiwa nemna fitina woi
abonge baturudiri vuremaya rambe ukaya enu jori la hanko dunga sibanu na singa sina zehanyo zomla abonge do ukaya rimwambie ni ukaya omro unu ngani mwambionize nongo houze na hazo ngamzizimao riengarila narzimela fitina linkabula embenila we hanyonyaho watoto wan yode izo nongo basi aukaye mne kundi oi kwatu ujofanya bunjilio esujembeni kwatu unana baba hanu esujembeni kwatu unana baba hanu mebanongo esujembeni na wotsi haukambeni rende banongo chadokaya mpaka mbeni kazabahanu mpaka wonesa wa mbeni nakabati mdi arasalamu mbeni yambanguano na mdu abonge dukaya renderi wanisa hata baka uja mrevoti za madepite nchwami nuke parti serse ama hameranzi wakani atwamaya empursa ya ukangwa jonja bangweni harumu mji wa mbeni unu wafanye bunjilio rangu waromu duba hiwa jafanye bunjilio bwana zifanyishia hautofaria na urengeeza na ulejeziziwa na toana hatari kubaliwa welewe fikira ya ukange bide mabango ya bula harumazemba waza siasa Mwenyezi Mungu jwa baraka waze watu mjimbe nanu wana mji wa mbeni wanika wananyawa mbeneshwa baha mahama ya hena ndongoza jiri nziro wakubalia ukana mregeshi wanza mfanyele bunjilo lahani osikuyeka victoire parce que zoti nongo ba paro katwamaya ukazu jiri mbeni. Alors yo travaille nji SGG yo travaille nji emanana vumua Dr. Bandar ndo ukaya ngamjuokawe imrikao ajojo warongoza weshi watawe hatwari kabla ya jaka jiri aminukaya mruojo warongoza weshie yode mane kao simdhukurubanu mtukufa Dr. Bandar hizo riwane mbwana hiyo basile bunjilo loli kaufanyishi hatsimwambiana ikao waziri mzamani msaidie hakaha jobu njilo niho haziono waye harambua omtsunjiwa kahanzo pishiwa eshira shinosiwa wana wambeni osikuwa wali bango yilo malgré tout walillahi alhamd umraha wakahutajiwa no wana wa muniri na muniri umraha huo ko jasibu simambiani ukawafanya namna ya uzia owa mahame watije bunjilo ni mbeni hasibabu ya ukale bunjilo leka na suraya gejwa hamba wa mbeni wardi warajeiba lababu shazinu linjimbo wa hezi walo nuwaze wa hao wamba ukaya na rangaleba nuresimba ilaye jamaru habaye do maru haba la karna ukahotengweni abonge wasuya wauzi ngaranro wendo mbio wazime mbeni huti henyora shaminga ni wambio kaya mrati shemeze nkodo owenza zinruwa mrenge bamnazi mduka wamba makama wejafa mduka wamba nanronga wa mnazi mrere abonge timlaulia ni timlahani nga mjitao shunga mjita ishanja mbonyo ngani ntu aminu kambe ningwa unomani wao na wa mahami mjitia shonga harimwe hadisi asikartina kabati mrumbeni bando na fikira za ena mjiwa mahame zonrabu ngarijuwao ka ganyiwandu mlo harma mahame mjitao shonga sha kabla neja katika zana sitimizizo nambao tumambiani ya ukaya wano wandu nikao wa wapeu danyi wandu wakao mka utukuha hasibabu ya mzabudu oyi hampangani hamregezani leo nganyi haruma ziri za mahunkunga mturneo no hamba afashonga gada hadabo ya chihirao wanzwe kebala abanga wandu msubuti leo nyide mwahima mwanzo mwane na mzabudu sha bon waziri mzabudu aharaya enamna yoja
wandu watamke nombre de personnes ka fulani eya urenga hazini dobi fulani zanongozo mzabudu katina haja nizo katita yariza nongozo zambo abatu katita yariri zambe shanganyi washashi ho kamwanene mafundi wani au kamjashioni no kamjasoma hindu abongega dahadangu chihiro tena chihira banga lijo wala nekali wala kuna ubakisha harma wani wajimbi tena abongenga abo shababi msalimani banu uziswa zisimu ntsina zisimu za wandu wa Salimani ntsina zisimu umuhimu tso wanisate tikewede kina bale jundonga lifanyishi hao izo ndizo njo habie mana mehena mjojua yonga mnijuao tina ujo kanti mbeni ndo kala mrulo Salimana unkenti mbeni ndo kala mrulo ulo di majua unkenti mbeni ndo kala mrulo tuambio kaya ezongana si za kiriza kanza zende za tefitina embabini mwambiaoni mimi ni mzima njoo mjwaja amjua paramoroni haukemaya hangu ya kanti botavujuhai kana metera mbili kana metera ndaru foni wadabishe nuhambo kamdukado kafitina nuhambo kamdukado panga mwananyangama ende asisiwa amjoheza umuntu wangu nubotavujua la amjounikache yufom jore machele lambe abonge ndamana mini hata uzame hadisi numya usilisho mahakama mwende mdungwa niyo habo mwa zenogozi za tatsaula zendizo ndo kamkanza mwambe ndrabu arlewa nao abonge mheshimiwa Sadio mjini Salimani usesu alai sido jabanu minsu hutajamu anapezi wa wafumbwa yabo ikanda mina mtsoro hapia mwenzani nsi muhimu amjojo jibabu sabanu erisale inunga muibesho wandu nanzoi waswili haukawandu njau kango wajoshinda zimomro unu nawe kango nokawa dingo hundunga ntino mfafaida kabati mrulo komori dungo libani Facebook mduna tue nsi muhimu wallahi billah abonge dukaya homu sonifu waheze nongoyo wahishimiwa madhamana wahensi inu wanawanu wajoiho mabani nrabu shangani mwambioni ranzide za mfurazira harumo mji wa mbeni unu hotoka rikubaliwano wana nyasibo kao ngengu anza wajoshinda warende nai rawafaria zenrongo zevoti zila zire wa zama raisi warishilia wajoshinda wazimenyenge ngwanzao rilewano kaya ngabo nungwika ngabo khatware kakasufanyishia mengoni mwizo leze vote zireo mengoni mwizo ngabo khatware de kaze kampani kasufanyishiwa paske maudu ngabo joka hanza voto abahe utsojoba zo mjini mwa wandu yabido welewe zibulwa ngwaja laranzi wakatahe maraisi wa zabulwa amido akarihila hajaka hendaru mavoti kazi jamnasa isaka jenda mjini mawandu ya mbukaya imakati alari kanzari fanya kampani no rizihilwa imakati alari kanzari revoti no mriziya awonge kamchuja hunu shari wanembo anazana gozo atampa kale wesu ala iyo tsimengoni mwesu ala zilo na shaka mbeni awonge muhishimiwa SGG wa serikali kwezi muhishimiwa Dr. Bandari Bureau National ya Hepatitis wana wanunga mwajuwao AAZ ekangwa ndombiyo wamenyeza mvura zirara nzida abo hata mpaka leo mbenirire jai hizan riridire jai harumwa ndongo nziro maudu batirwa voti hunu maudu batifanywa mbano ngo hunu he maudu mbeni batijoka mrajo ndari mwa voti awajo fanya kampani hoka mbeni hubanu wallahi zamvuzo karna uziba nafasi eka wallahi l'azim jitahidia heze mvura zira hizo ratsaganya hana wandu rende mbiyo hatari kubaliwaza nongozo leo kazo principe wakao kazi tunjia arma nongozo opposition ka boravoti basani mwambio nya ukai sina ureza birasi wallahi tawallahi billahi za jitahidi razi fanya mbeni hata mpaka leo emne kundiwa iwanzoke wanzo warejeza dingoni wanzo wafanya provocation hata mbeni hurdi hujiri nongo zinrajine
wafanye provocation hata wambeni wardi wa charge ema autorite wambeni arama serikali komsahar mwe daula ya hanyu wadwamba ukambeni tujurunda bala babo karchujwa henda rakati banu ramanongoyo karchujwa henda tadahoni karchujwa jaw zole zambionro wazenda wallahi tawallahi billahi alazim eke ri engagement yorinji rifanya rizingara rede hata mpakanda yao wallahi monsieur le procureur de la république hotu kufuha ngamombo Mwenyezi Mungu rifanye sadda lidharai riziyeze nongoyo raze jaswili bakhato ariyo kabatse mduhijuo beko wandu wanundi zori wakaza nabantu hawurimenyele yaze passage za hatu mbeni bana watsongerere jezo adingo nimbeni bana wanervo waze wa hatu wardi wanerve hewari wasasani wabunkuwema autorite walu mbeni bana yonde objective fulono wandu wao wallahi kena fazero wallahi tawallahi billahi alazim kena fazero wallahi bomuniri selean wallahi boamedi bondi wallahi bozagalo waziri wa affaires étrangères waziri wa affaires étrangères shekundi shahanyu hoti wallahi kabati mndu manza adabu na masteyama na bukami tsudo milando wela pizza wan jamais shantina himila wandu wasakade zemvuza hatu mritole mafuyu na seri riuhishimu si huhishimu mmengo na kwa huiste abonge kuna ujua unyenya o mji wa mbeni nridinu be mastay au ni hanze ezahenga mjozi ngare durati ya hangu oha Mwenyezi Mungu mimwa na nyu shaharu mweza hum duniani zinu Mwenyezi Mungu yambaritsi duaze zinasubuza hatu karna bana nafasi abonge na mwende mbio hata mtie mtaravasho waze wambeni wala muhewa he nerve waridi warirejeze dungoni ukambeni ka unafanyishi handrongoyo mjemone baza nongozo kazi na fazero wallahi tawallahi billahi alazim haukabanu bwanru zenongozi nomba banu emanana haramanu wala muhawanyenye manu banu waka hanza mru dasi mathalane dossier yonde ya validewa ni jana batirengwa tihezo amagoban haukawe shafikira zokaya ijo mkinishia ekanga bakazo bwela salahe para inu aljoka zombeni ba abongengo afanyao wajoka mbeni ngabantu watujozanze aboho patizo mndo wapatize wakazi ilibake wandu mbeni wala muhawa gafali wabe kartuta habakazo bwela sahun ilirishabashi waribunkulano nondo mbeni ba wajoka zono wikaongizo nyam wajoka zono wikaongizo très facile abonga kaujoka ni sabo jorongo moto mbeni afungwa abo temperature ngerudende ya 100%. Mfanyo mra hako jakubaliwa kazi jasuyu wallahi tawallahi bila na tiba medibondi wofanyo mza abonge hushemeza kodo abonge wenza zindrungwa jo hurenga sizamba yori salam tukufu SGG ga mubesheyo rizimo mra unukabula minsufara wandu jabo koka batimndo benufara wanazijana wao showa na mabunjilo watodwa hona na mpaka watembeni hanywanyi wana mabunjilo watodwa ukati onana wamba proje yofanya mahame watawala ya hamba manongo ilona maana harumu ya mahame shafikira za ukaya nge bidombeni hula huti maruhe bao hendo maruha abo yo problem zote za suje za hanyo ni banu hunchiliana basi emne kundi wanyu uo kabaritsina samahazatu sinani wallahi tawallahi haukama hame wala lowe siuha okwatina bezu ya barongoyo enamlo mloho mijini hanyu mtao fitina dena mnabalo wanro mijini hanyu wa mremaoni ukanga mbonda abo nyina ndabo abonge mpango kanyiwa kutuzi mjita ishanja mbonyo ngani na abwesha Allah Taala isharishonga shijohu mwanani au shise hombwani shaka shina udhurumana mu mjini ba abonge munroshe ya he system hiyo ngwabatsindizo mimi ngani mwambie nuka mitsi muhara tijoka muharengeti rende naye abonge kabwa medibondi wolocho lolo ngaweda bangwanze kengo jokamzia ntiparo samoroni bari ngamanzo weda ba anyimalaba
simusu yani mwende mole nyido mdo jangalia banka mjabadili barongoyo ze sura zanyu ndazilawizo ze taizanyu ndazilawizo ngamjitao shonga shokabe sebo mtsodo jangala harimanyido mndugu fikiringe na zitwazili we amedi bondi yewe abonge mido mwambia nukaya wadoka mzazi akambiyo wanaha akambiye mwanahahe adamba mzazi ojibo basi mzazi ojibo yaheza hata yahaja wende yajamba ukaya utsambe mbada wambadani wo midzi woluhu utsambe washili wo midza utirumiza nkodo wenza zindu orenge bamnazi mruka wamba makama wejafa mruka wamba nandonga na domnezi mndere abongetsi hambio kabwa medibondi mbeni banu unumri wa mvunje nabo konsini mwa mvunje bokaba madajile bwamedi bokonsini mwa mvunje bokaba madajile bodaba kaba madajile abongedo hambio kaya shinkwa shawrano wenyu samleva shinkwa shawrano wajao samleva shinkwa shawrano wenyu no wajao samleva abonge maduinasi warinula masembe yako ajala horudinasi zahe sirumizaze nongozi nungizo shahidi wamahamenga mjula la msiuhe atensu bajoka mru ya hanyulu achelela mbe zenrongwesa iyo ndo mjo haminuka banzenrongozi nungizo nziro ukakaba na ndongo nziro amadumdu tsokansa adusha omjahe wetafunyiwa ni wandondra boboko kwatina madzi bangari nywawo ni ndri komrunywa ni mrulo na madzi ni wandondra abonyiwa kutuzi mwanzo mkutu ya mahama sabde sasa yinu hate kama dzinga yolwawo kamjajo hunya esa mndondra bwensu madziyo lao yekanyi bongenga mfanyo mza mimi ena mruna mfumbwa banu awena mrudo harumelistiyo kaparono na bahanu nibe salamu ba salamu yoya aman kujajo nroshe ya unsimbe ngama unsise ufanyona fikunone bahanu bengo ndo salamu sharasha kisilamu kasukubalize nongoizo abonge mimi ngamkubalo adui waho na mintu tamani hondana nawo shene ntu Mwenyezi Mungu ajoni jelati hondana nawo tuba usojao abonge inshallah taala hena mrumengu jone sale pula mhono la haya shekam ngwa benze kamnauri tsimbanga maburi arjo mtsimba ni babiza mafura iza tuna lezi riwambia uwanrambwana wekabangeza hao ikazi wafotoha zizahatu